umuhwezi wa speaker ibya bigambiro bwabira ry'umugenyi mukuru hakuja kuzekiro cy'abakazi umuri bikungu Mutara Town Council district ya Mitoma bwa nyuma yo butambe butari umwe na bumwe kujanjara hame kutuya social media batarukore kishani kirungi cyabamwe mbebembeze otushe okange wayendo yishuburo jwarebusha wayendo tukunamire wayendo twete bifire ndibirira yaje muze kushera mawe yes konkana beshengerezo kore byo na konka watera hamuntu wa Mitome bimpulire please ngora abanyangu government rikora okumango n'ebihiri ekwasire n'emotoka ya Moses obuchairman utu wa NRM deputy speaker weitu bagiterera muri babyaka iryaho okumango n'ebihiri bamushakira no mu office abera shitame na bagenzi be basika office ya government bagicu ateryo lihanga umunyishengero kazahabwa district ya Mitoma Juliet Bashisha ubiratebekanisa umukoro gunekigenderwa cyo kutungura by'amagara ameze nenguta gambira hambera mbe yirwaro ya Mutara Health Center ya Kashato ogane waza ukwikiza kwekere even kubane health center 3 arwezi zibebe byandenda kuba chairman na chumanya elezati mistake nsabu recordinga paternity awapo na yesterday menachi kugambiye in short twinirwaro abakazi bitwa Mitoma omukiro cy'abakazi abashawire ngabaragaza skani ngibuzere namba nguziri ibiri nguzere skani ibiri muri ija kuza Mitoma district izo ni no mugosuwese yitu Bashisha agambere nahambera mbiyo ruguto rwa Kitagata kuza kabira kandi hona n'enshonga y'abantu kutunga amezi marungi egamberweho yonolewa yazikomera kongene zizinga zigariyo kuruma zigariyo ukongoro zigariyo n'ahantu hona zigariyo gasha kwa Mike atwachire